دنافان گوهارتنت نافشه هنه مثلا شهر ایران و اسرائیل اف پروسیانی یا چک دانانا پکیکی و دست نشان کرنا دماوه رولا جواکانی في دولتی دناوه پروسیه دا باندوراوه لسر ولاتان بگشتی افهمی ام دخوازین گل هندک مجارن دی پیوندیل گل عراق و هرما کردستان نارینا ولاتک زلهزی اوروپا ور بگرین فرانسایا کو دوستک درینی کرده دیسان باندوراویل سر نافچه هیا برز کریستوف لموا کو بردفک وزارت درو فرانسایا پاوی که راست راز پاریسیل گل مدبیتن دید پاز دخوله کانت هندک پرسیا راجب کم برز یم خیراتن گلک سپاس بو اوه درفتین مهوان مین روداون یم خیراتن الدسپیک مدود بزانم زور سپاس شپنگاوه که نو هیا بو پیسکر نازیرتر یا پیوندین دنا برا فرانسا و عراق دا بله پیوندی نافبرا فرانسا و عراق ده نها گلکی زندی و برفرهن اف پیوندی بریا هفبشیک استراتیژیک آکو ده چلیا پاشینا ده 2023 ده جعالی بریز سروک وزیر سودانی و سروک ماکرون و هاتا امضا کرن هاتنه شیمبر کرن او پینگا وکه پرگرینگ بو جبرکو اف هفبشی استراتیژیک او چارچووه کو امتی ده دکارن پیوندی نافبرا فرانسا و عراق ده خورتر بکن پشتی امضا کرنا و هفبشی استراتیژیک وزیر دربه فرانسای ژان نوئل باغو پار دمها نیسان ده سردانا عراقی کر و لور درفت اکدید کو بدت سلطان را و هر وها بجواک بازرگانی و پیک هاتین دن این جواک را بجوه آنگو اف هفبشیه که بردوام و گلکی گرینگه امجی گلکی پشگریه دن و هفبشیا کو پیوندی دنافورا پاریس و باغدای ده خورتر بکه باشا ادی بستنا کنگره بغداد نوا پروژه فرانسا دا مایا نمایا بو پاشا روژه ام پیش بینی بکن کنگره که دی هبیتن؟ نا جبرکو جبو ما گلکی سالالو اشکره کو دوان چند سالین داویده عراقی رولک پرگرینگ و بباندور لحرمی لیستیه و کنفرانسا بغدای جی دوی واریده پینگاوکه پرگرینگ بو لوما ام پشتراستن کو کنفرانسا بغدای پینگاوکه پر بقیمت بو و ام لکیلکا عراقی و سروک وزیر سودانی ده هولدانین وانده جبو سرخستنا آرمانجن خواه پاراستنا آرامیا حریمه و یا هری گرینگ دورخستنا عراقی جکتنا ناوا شر دسکنن هود اخفتنا که خدا بحث بزنس و بازرگانی جی کرد باوای که گشی کمپانیای فرانسی يعني گیم راست و خو راست العراق و هرما کردستان برای خود دانه آراسته خود بنوره افجا حکومت فرانسا چاوا و چه هاندانه که بو کمپانیای فرانسی که العراق و هرما کردستان کار بکن باشه بری هر تشتی از دخوازم تکزیل سرویه که بکم کو کمپانیای فرانسی هنه العراقی کار دکن نمازه ده سکتورا کفنارا پترول و گازه ده کو سکتورا که پریگرینگه لورا کمپانی فرانسی لورن لی ام بکل جانن کو آمدابونا بازرگانی فرانسای العراقی چه رنگ بکن افجی خالا سرکه یا چندین فورم بازرگانی بو کو دوان مهین داویده هاتن لدار خستن یکم فورمک بازرگانی یا گلکی گرینگ لبغدای هبو کو سباتا بوری هاتل دارخستن هر وها فورمک بازرگانی نافبرا فرانسا و کردستان عراقی ده دی ایلونا 2024 ده هات ساز کرن ام لگل آژانسا بازرگانی یا فرانسای کو ناوی بزنس فرانسا گلکی رجدن لسر پیشخستنا پیوندین خو یم بازرگانی عراقی را خالا سرکه اوه کو آمدابونا فرانسای العراقی جعالی بازرگانی و ورجهرن کرن دما از دبیجم عراق مبستا من همو عراقه آنگو دولتا فدرال عراقی تبی هرمین خو ین خو سر وکه کردستانی باشه نزانم افهم رنگیاهیم بحث کن د بزنس دا هند خوازن دوارن جدا دا بزنس بهتا كده نبتنا او يالنغاس وكي نوكاتا قوتي فرنسا دخوازيتن كومبانيان خود تشكرتا كديدا لكردستان عراق كار بكن اي ما هوا بو كيفيا
باشە یەکەم تشت هون دەزانن دوارێ ئەنەرژیە دە بێگومان پەترۆل و گاز هەنە لێ جۆرەیەن ئەنەرژیە بەر بە پڕەنگیە بە دەچن کۆمپانیایەکە فەرەنسی هەیە کۆ لە عێراقێ پڕ ئامادەیە و ناوەوێ تۆتال ئێنێرجیزە وێ کۆمپانیە پێشەنیارە پڕەنگکردنا چاوکانیان ئەنەرژیە کریە وەک چێکردنا زەڤیên ئەنەرژیە ڕۆژێ لە عێراقێ ji bo handana enerjiyeke kesktir û enerjiyeke berdewamtir li ser asta demdirêj. Ev mînaka yekem e. Lê mînakên din jî duwarên cuda de hene. Hûn dizanin Fransa bi gelek pîşesaziyên cihêreng tê nasîn, wek firokevanî, pîşesaziya otomobîlan û her wiha. Pîşesaziya tiştên giranbiha. Ango ew hemû kompanî li derfetan li Iraqê digerin. Ev rewşeke ku bi dehên salan berê hebû. û ez bawer dikim divê kompaniyên Fransî vegerin Iraqê. Ez behsê peywendiyên dêrîn yên Kurda û Fransa nakim. Çawa Kurd şanaziyê bikin bi hebûna hevpeymaneke wisa li Ewropa Fransa jî bi heman awayîl navçeya Rojhilatê Navîn her dem behsê Kurdat ketin yanî. دومایک آخفتنا سرو که فرانسا دماغو گویی کرد شین پشتا خوب فرانسا گریبدن. افجا مفید بزانم سرو که فرانسا حکمت فرانسا بگشتی چه دویتن اف پیوندیل گل هری با کردستان و گل کردان گشب کن. بێگومان وسایە ئەس لەڤەر گوتنên ئێمانوێل ماکرۆن تینم بیرەوە. کو گوتبوو ئەم هەر تم لە کێلەکا کوردان بوونە کوردên عێراقê û هەروەها کوردên welatên din jî hûn dizanin ev cûre helwesteke neguher a Fransayê bûye ev heman tişt bû ku serok Macron dubare kir li Iraqê konsulxaneya me ya giştî li Hewlêrê heye ku ji bo peywendîdanîna bi desthilatdarên Herêma Kurdistanê re û herwiha ji bo peywendiya bi Kurdan re bi giştî pir çalak e em mijûlî pêşxistina hevkariyeke çandî ya xurt li wê herêmê ne li Hewlêrê enstitûyeka Fransî heye ku ji bo pêşxistina hînbûna zimanê Fransî yan projeyên çandî kar dike û em gelekî bi kelecanin ku peywendiyên di navbera Kurdistana Iraqê û Fransayê de xurt bikin. Lewra ev tiştekî gelekî darîçav e û bi projeyên pir zelal û diyar tê cîvcî kirin. Ev ew tişt e ku Emmanuel Macron behs kir lê me gotinên Emmanuel Macron kirine pratîk û ev bêtir erka konsulxaneya giştiya Fransayê li Hewlêrê ye. Başa ji bilê Kurdên Herêma Kurdistanê eger behsê Kurdên Sûriyan Rojavayê Kurdistanê bikin Kurda li wê re 12,000 şehîd dane dişaril dijî Daişê da. Lê piştî ku hikûmet hatiye guhartin desthilat nemayîn destûrê nihayê demkiyê katiyê nûkeyê Sûriyê îtirafê hebûna Kurdan naket. Desthilata nihaye Dimashqê amadenîne çi mafekê siyasî bît yê îdarî bît بدأت كردا. بجام في بزانم فرنسا شاوا سحت كتا في مجاري. هون دزانن فرانسایê meha kanûneyeka maborî pêşwazî li ketina Beşar Esed kir. Her wiha Fransayê piştgirî daye desthilatdarên nû yên Şamê. Lê wekî me her tim gotiye ev piştgirî bi yek tiştî vegirê daye. Rêzgirtina li perrengiya Sûriyê, perrengiya nijadî, perrengiya olî û perrengiya siyasî. Ev tê wê wateyê ku me her tim ji desthilatên nû yên Şamê re gotiye ku ev qonaxa veguhêz a demokratîk a ku niha ew pêşengiya wê dikin. Divê bi tamamî giştgir be û hemû pêkhateyên cudayên Sûriyê û nemaze Kurdan li xwe bigire. Ji ber ku dîrokeka me ya dirêj bi Kurdên Sûriyê re heye. Hûn dizanin me bi wan re li dijî Daişê şer kir û ev hevbeşên me yên gelekî girîng in. Lawma me ev peyam bi awayekî pir cidî gihandiye desthilatên nû. Hûn dizanin serokê nû yê Sûriyê Ehmed Şerî di meha Gulanê de li Parîsê bû û bi Emmanuel Macron re civiya. Ev xal nexwasin ji aliyê serokê Fransayê ve hate tekezkirin. Divê ew pêşengiya qonaxeke veguhêz a demokratîk bikin ku kes têde neyêjbîr kirin û hemû pêkhateyên Sûriyê Kurd jî di nav de li xwe bigire. Başa em Sûriye biçîne Tirkiye. Hîn zanin niha proseyeka siyasî li Tirkiye heye. Mezintirîn Hizba Kurdî yan jî Nûneratiya Kurdan diketin Dem Partiye. Bejdar et evê proseyê da. PKK li ser daxwaza serokê xwe Abdullah Öcalanî biryara çekdananê da biryar da xwe helweşînît.
اف پروسه یا چک دانانا پککه خو هلوشاندنه پروسه آشتی و دیالوگا ولگل حکومتا ترکیه فرانسا چاوا سخت کتا و پروسه چاوا پشتوانیاوت کت نرینا فرانسا سر و پروسه چیه؟ بله، ام پیشوازی البریارا پککی یا ترکیه یا جبو هلوشاندنا خوا دکن. چمکی مهرتم باور کریه که تکوشینا چکداری نه چاره و دوی چاره سری زیدتر سیاسی به. دوی زیدتر لسر بنگاه دیالوگا بحکومتا ترکیه را به. لوما ام پیشوازی البریارا پککی یا جبو هلوشاندنا خوا و دانینا چکان و وگرا سر ریا دیالوگ و گوتو بیجه دکن. ام هیویدارن که او بانگا کو عبدالله اوجالان ددمه هلوشاندنه دکر بانگا که جبو دیالوگا که زیدتر بده سلادارین ترکیه را به. ام هیویدارن که اف پیام جعالی ده سلادارین انقره و بهیستن و ام هیویدارن که چاره سریک جبو لخوگرتنا کردان دناف چارچوبه سیاسی ده بدیتن. جبر که باوریا ما اوه دوی اف چرخاتوندیه بداوی وره و ام باورن که ده تندیه ده تچاره سری نینه به طایبتی جبو هندکاهی کرد لترکیه. باشه اگرم بحث ایران بکن و النافچه هشتا اگرک هیا که شر درست بیویسه ودنا برا ایران و اسرائیل ده فرانسا ده چرو لکی گریتن سر اوی شری یکت ناف برا هر دولتان ده دمکی چه بویو وی دمی ده آگر بستم چیم بیشین باشه درباره روشان نافبرا ایران و اسرائیل ده ام باور دکن که چاره سریه که لشکری جبو پرسگره که برنامه اتمی ایرانی نابه جبر که اف پرسگره که سرکه چاره سریه لشکری قط نابه چاره تکانه چاره سریا گنجاو چاره سریا دیپلوماتیکه دیرو که جی اویک اثبات کریه که تکانه ری جبو نچار کرنا ولاتکی که بسوز خواه ین دواره برنامه اتمی ده پابند به بریا دانستاندنه و بریا پیامکیه که بزلالی ماف و ارکینوی ولاتی دیار بکه لگل پرسگره که شیانا پشتراس کرنا برنامه لوما ام بوی آگربستا کوبری چند هفتهان دنافبرا ایران و اسرائیل ده هات راگهاندن کیف خوشن چمکی دوباره دکم تو چاره سریه که لشکری نینه هر وها جبر کو او ایریش بون صدما هجماره که مزنا قربانیین سویل و اویک نای قبول کرن نها دوی گرکنویا دانستاندنان دیسا دست پی بکه اف جی او تشته که اوروپی خاصما فرانسا وی ده پاریزن ما بلز وزیر دروی ایران وخوان جنیوی جبو دست پیکرنا گوتو بیجو دانستاندنین کو ببن صدما پیامکه کو ری بده ایرانی کو انرژیا ویا اتمی هبه لبی کو تعالیه کی لشکری یه و انرژیا اتمی هبه یعنی هین وکه فرانسا بشکش اوروپا دیگر کادیا دانستاندنان کنگی دست پیکن هین بجن ام دخوازت کم زیترین دم هوا هیچ دست پیش خریه که هوا نیت که که هیل دمک نزیک ایران بکف ندانستاندنه اره ما حزیران بوری گرایا کما دانستاندنان لجنیوی بریوچو او گرایا کم بو نها گوتو بیش دنافبر همو آلیانده بردوامن لگل ایرانیان لگل آلمانیا و بریتانیا جی چمکی او جی دوی مجاره ده بش دارن و هر وها لگل امریکا و اسرائیل جی روژا یکشم بوری پیوندیک دنافبر وزیر دروی فرانسای و هفتای وی ایرانی ده پیک هات نخواه گوتو بیش بردوامن ویگا ام در روشکی دنه کو دوی ام جنوب دست بدانستاندنان بکن لی ام نکارن جوی خالا کومبریا ایریشان هیشته بو جاردن دست پی بکن دوی ام ایریشان لبرچاو بگرن و دوی ام وی اکیجی لبرچاو بگرن کو روش هاتیا گوهرتن و دوی ام لسر بنگه هکنو لگل ایرانیان دست بوان دانستاندنان بکن گلک سپاس به هوا برز کریستوف لموا سپاس در دفکی وزارت دروی فرانسا دسته و خوش بن سپاس به هنش فرانسا گلم بون سپاس